Sayın sizlerle birlikte maçı göreceğiz. Dostlar bizler tворческий iş aldı öğretip olamız. Gelimiz iyi olur önümüzden. Tak koyak. Acımını kışın. Raniyim baskıyım ki koyak. Normal adem oldu. O şekilde iş olamız dostlar. İnşallah o şekilde salamız. Bugün şeyler gösteriyor. Bunu salamız. Yo. Ahmak var. Ben samak diyecektim. Başka da көп bloklar var edi. Solarını salamız dostlar. Yani başka da bloklarını dikenim. Şey, zamanalarını Allah'ın elinde. Arbalet. Yo-mayo. How? Ne? Прикиньте. Надо бармен dostlar. Size bilesizler mi onu? Ne bilmeyeyim. Onda bir zanlar modda olsun. Evet. Korun. Tamam onu. Dostlar şimdi İsa oldu bastayak. Digenim. Nasıl nasıllıkta şahta. Şahtan dışını salam. Vallahi salatını size bile çalıştırdım. Hoş bir ben size biraz o görüyoruz. Videomuzda onu istiyorum. Nie, kimci var? Odan düşmesi var. Odan düşmesi. İşte size olan gösterinde bir de o şerbi sağlıyoruz. İşte kışkın jara o fakir gel. Fakir. İtosuna da gelip lat dostlar. Normalde tutunlar. Oh my god. Aranızda tık bilmiyor dostlar. Tık bilmiyor. Tık bilmiyor. Şimdi bakıyor. Kosmoslar. O şu ideğini sağlayabilir. Aldı şeyden tutar. İde sal. Olam. Dostlar yani ben önce aldı saklayayım karanlığı. Çok güzel de. Çıkıyor çok sesli. Oy ne bırakıp ben bu kelimeyi kastıp gidip falan bizlerge. Dostlar şimdi soy ve bu kesinlikle önünde benim bağım travmayım. Uzak travmayım yani. Diyemem o dostlar. Dostlar yani adına siz bizim de gazet çok bizge. Bizim de uzak vakit giderdi. Sonuçta bu uzak bulunduktan bu video deyip bu saniye videonun beğen üstümüzü güzel. Beğen şak Sono stare aldı bir bilet sayakta kaza video kesin tağı da bir görsetim var. O video minimum kodim bir görsetim. Sonra şu var. Nor yersin ba. Sonra sayakta негіз videonun istediğini tanışmaktan ıslak olayıp isteyim. Dostlar bitip istediği olatan ardına bitip saklayıp üstüne yakayı bilmeyeceğiz nerede bulat. Rahatlarını biteyim. Koyayım şey onu. Yine de bitip çok istem olmayan halletmiş. Umarım yani yine umamaydı oyunda. Rakta bundan İsa'nın yüktağınlık neyse başka bir yere getirdiğim bu
Қайда біреуге кіріп тұрған болмайды. Кірген оқымақпын ғой. Басқа электроп беріп негізі. Осы мен түрімді көріңіздерге жазып. Комментар жазып. Коммент сіздердің. Негізі түрімді қостама өткен подпискаларыңыз керек сіздердің. Ай, және подписка дегендей жетсеңіздер, мен сіздерге көп видео түсіремін. Күнде 2 видеода түсіріп тұрамын. Подписка деген көп болып тұрса. Яғни мені көрсек видео кетіп қалады қазір. Осы жерде тас тұра берсін. Ақымақ. Немене ё-моё. Сен матчты Нешіктен көрмей қалады. Көне деген несі. Набраю өтеміз. Көне мына сізге лава сақ қоямыз. Вот ешкімін кірмесеңіздер выживаниямен өліп қаласыздар достар. Лава. Значит, немене деп шығып кетеді ғана адамдар. Уже лава піші болады соғыстар. Как көрсететін болам. Қалай түсетін болам. Өте көзет қаламыз. Достар, кәдімгідей өтелі. Қазір ұлашты шығуымыз керек. Біз әппес алыста шығып жүрсік. Достар, енді осылай. Откричат. Қазір сыдырамыз. Енді нешкі лава қайда? Лава қайса? Лава қайда? Лава неяқты жоқ па е? Міне лавача. Үстем. Үтсе. Үтспей ма е? Қалайсың? Үтсе деген. Аяқта қалай түсетін сіздер үстем қазір. Үстем. Броника, Майнкрафт, броника. Азан саған бір нәрсе көрсетейін ба? Мынандай мод қосуға болады ғой. Мынандай Майнкрафт бар ма сенде қара? Аржан. Крафт Вегас. Салмазын сесеміз, енді мұнаны еміз. Салман. Енді выживание ету керек. Выживание етеміз. Ё-моё. Выживание етеміз қазір. Ясмин, Аржанға айтшы, басқызбай тұр. Крафт Вегас. 1-1-5. Аржан. Крафт Вегас. Мынау ғой. Творческий выживание. Бұл мынада бар емес па? Екеуміз қосып аламыз. Ё-моё, енді лава. Нағара. Менікі тұрнама. Алуға болмайды. Ясмин қайсың өшірейін? Өшіру керек деді. Не скачать деп тұрсың сен? Бірінші ана бір ойынды өшір деп тұр. Ана өшір. Удали. Басылып атыр. Көмектесінде. Камен планшет үлкен екен. Достар, енді десек те болады. Енді басқа жерден ол видеоны жасаймыз. Достар, видео осымен бітті. Бірақ тез бітіп қалды деп не істемеңіз. Енді видеом болғаны осы. Бірақ мен тез біткен қаламаймын, сондықтан сіздерге модтарды көрсетуге модтар көрсетуге кісінде. Міне модтар қалыңыздар. Осындай модтар. Бар сіздерде бар шығар, бірақ мынандай сізде модтар жоқ. Қалай мод сіздер жоқ екен айтам. Мына мод жоқ сіздер. Мынандай кірісілер жоқ. Неде мынандай мод жоқ сендерде. Мынандай мод жоқ. Руан белгісі. Панда бар ма сізде? Панда жоқ әрине. Бірақ түңгілейді табу керек, түңгілейді бамбуктар өссе сол кезде айтамын достар. Достар, 1 сағат болды, түңгілей тап барым енді. Кешірім таба алмадым.
Havaga bir saat elektrikli болады. Ой, қалай Я мана. Енді бөтет деген уақыттан Сәлем, достар. Пока-пока. Сіздермен боламын. Сол кезде және де лайк басыңыз, подписка істеңіздер. Сіздерге де